sang ni somni pahnia Chelsea in Tottenham an mi khwal tum khan Stamford Bridge studio a Rio Ferdinand le Harry Redknapp ka Chelsea legend Gianfranco Zola te kha tactic lam sei ho tura ti an nia ma se Zola an studio apan lain backstage a English mi duty pakhat chuan Chelsea legend Zola hi lu tlang alo phal lova adang tatlata Rio Ferdinand khan lo ria in rang takin backstage lama apheya duty hena chuan Rio khan ti hian soin Zola hi ilu tir a that zo karing ishelo ani mai theya ma se he Stamford Bridge hi ishia ani chuan he hmuna legend hi isheturani ti in ashil Zola khan Chelsea tan match zathum som khelin gol somsari pariata khunga asi somni pali nei bokin Blues legend ro pui ber polani a sangni pali khan Queen Elizabeth ne na tangin choimoina sang bik te po alo dong to ani backstage a duty khan Chelsea legend ro pui tak ani ti kha ashelova shiani se za takin akal tlang tiranga thla te hial alak pui du jok mai thei Chelsea tan akhet lai khan Zola hi Bayern Munich Liverpool Real Madrid AC Milan Juventus Barcelona le Manchester United te po in laklu tumin an hel thina ma se Stamford Bridge a player rin om Chelsea Italian player ro pui bera mitam takin an soizui tak ani ta zoka Chelsea tan chuan pangai san om tak ani engpo ni se hriat lo na hian mihring te hi a thlak takin chet bin lak tir thei ti lan tir tu atling ome